La Mina o Messi na Taj Hotel na Mumbai. Bad ban lecha Wankhede Stadium ban yakendu yaki fans. Bad mentag janbit ha Wankhede Stadium Mumbai la ong bau Messi unsa yolat ban yakendu yau Sachin Tendulkar. Ubadayu kluri lekai kriket ba paunam jong kari India menchua bad kum juru yau rangi lekai football ba kensai kari India kata yau Sunil Chhetri. Bad kum juru nadu menta ka siteng sengi la yui yau Virat Kohli bau lapoi airport Mumbai. Kad ba kabas ngusi kadai ba yau chief organizer ya ke jingwara yau Messi Kolkata. Kata yau Satadru Dutta ha kabala kemno dagi pulit jong ke West Bengal. Kum tau haban syong hapo kostudi hapo along jong ki pulit hadu kumba kat sau sengi na kamta ke jing toki. Menta ka sengi ke kat sau tarik Disembar arajar pusan kabadai ka sengi ka baar jong ke jing don jong Messi ha India. Kum taru kubor kila ong ba menta ke janmit ba Messi ulambi na Taj Hotel na Mumbai ban lecha Wankhede Stadium ban yakendu iki fans. Kumta menta ke janmit ha Wankhede Stadium ki kubor kila ong ba Messi use kendu yau Sachin Tendulkar MS Dhoni bat kum juru ya Virat Kohli. Bat kum juru yau rangi lekai football baken sajo kari India yau Sunil Chhetri. Kum ban supiken mau hangne ba Messi lahir kendeu si India adu nen ga khat lai tarik hakapor arsteng menstep. Hakabau la lech ningkong ha Solek Stadium Kolkata nagam taban ai kublai ki fans jong u. Hakba ka ne ka jing tmu kala pulom no na mar ka jing bombiang kerkom penyai. Hadin balamino na Kolkata nen ke janmit Messi lapoi sya Hyderabad harajib kanthi International Cricket Stadium. Hakabala ding sumpharu yau daw Chief Minister juga Telangana Revan Reddy. Nang ta ne ka step khat sau tarik ulamino na kanong ba Hyderabad sya Mumbai. Bad lasa ha Taj Hotel. Kumta na Taj Hotel menta ka janmit ulami pat sa Wankhede Stadium penya kendu iki fans kamtam yaki kru lekai kriket jong kari India. Bad kum juru ya orang lekai football baken sai ke India Sunil Chhetri. Bad kum juru pan ai kublai yaki fans. Kumta hadin ke jingja ke bas ngusi ha Kolkata. Kejing pen kre ndang menta kejing peding buram yo Messi mentah Mumbai ru kelak kam kerpang. Bad yolese kene kandesya ka bakam kerpang namar ha Mumbai Messi menta ka sengi un saya kendu ya ki rang lekai kriket baken sai ke India berkum juru ya Sunil Chhetri ka bansakan mau sendon hag history jong ka football jong ke India. Ha ka ba watla Messi umpat no senjang Asia ka football jong keri India Henry lingba kene ke jingwan sya India yolese kan penketik bat kendit benriu ya ke India benang pen phaju ya ka football. Kum taru tong na ya apej yagi kubor ba kumno kane ke jingle jung Messi mentang janmit bat ai kublai ki fans ban ya kendu ya kirang lekai kriket bakan sai ke India ha Wankhede Stadium. Tong na ap hagi wei pat ki kubor ki bandangwa kublai sibon.